Yang puna pu Sarachandra Sarabani Impact News ki Manhuna Taram Nok Sering si Manhuna ki topic say why was I an unwanted child haibudni haying karam kanto hoy kanda why I was unwanted child si ngasi masi question se kaidai thorun hai kanda Manipur da su ngasi ngarang adagi tha khari mangda sai khari mang sum thok tabu thok sing na te matudi yam to indi taram da thabak ne atubu atopa country sing atopa state sing yang na kanda Manipur si swai area sti pungau gorom den le rambani atubu khoi 2000 around 14 15 sum randomly yang kanda khara wang khalak pai te morom da adi wang khalak pisna maram mora kanda swai si kaidai tholo pono maroina main topic si kaidai lak mo kanda heng angang sina saura kanda karigi ai se matam tu da pam da ba angang amoina lang thukri ba karigi no se heng mana gyan tarak pa when he or she get sense ta adwa da hangka do question ni adubu laiba question se kaidai hangka do hai kanda ngasi ngarang khabar dum yogi basing do ne madudi pokpo da ngai ri ba angang hundom ba thengna ba sideline activist sing police na lokhat pa sideline da pau pi ba hospital da pukhalak pa adu ki sumamang khara da aba area khara da mu angang hundom ba sina phangbai wari mai kati sina phangba sing se hek sibaga hundor pa jala man natraga na pokpo da ngai ba hundok na maram ora kanda proper care do lobui dramina siba jala karim kanda pokpo da ngai ba sing nataba sahi ama makhai ga phara kanda hundor pa 6 months 8 months old ora kanda hundom ba swai gi sang sing se Manipur se tablam na sum maning da inar pai tai swai siamna section hu mathau ta gani maroina aduga lakhdoi ba wahang sing aina thamjaba duni madudi kari gi damak tono ai se pam da ba angang amoina hundor khri se kari gi no sa yeng chawra kan ka doni chawra kan hang ko question se kanana madu pa khum pi duri aduga makhoi sing duna ningba thungdaba ningba kaiba imai pana thoirak te tu khang pa kanda hena sathi ba thabak sing society na thengnar oidra adwai kan du ne khoi society as a whole loina responsible do thedu pa yagadra haibagi matang da kumna khana ta tanjani loin lengchen bi be sing di ai yeri thang tan phambi bi si montu han them member of Manipur Commission for Protection of Child Rights MCPCR ne ai oja montu ta ramok ri hanana aduga montu gi oid lengchen bi bi si Nonibala Narengbam convener wing Manipur ni as a whole women activist ni ai Nonibala Sutaram Noksari aduga yeta thangna phamine jeri Dhanabi Lashram social scientist ni tamo Dhanabi Sutaram Noksari maroina ngasi special guest hai batai Nonibala din lakchaning se maroina case sing ke sum charona women activist moina khabar da aduga even case study kari sing sat pakana so thangna brem khale modi le hau khiba sahi manga taragi yengaru kanda 2015 swai de sum yang bakanda angang hundom ba pokpo da ngai ri angang hundom ba karim kanda khara sahi ma makhai adagi tha tare nipan churba angang hundom ba swai casing se Manipur da su ya de taram dam ni taw gi chang khara wang khalakpa aduga swai area se kamai research to kan kamai thengna bi aduge se whole unwanted child or patagi ni hai mayam sum hundorokpa langthorokpa adagi thadori ba gano sing se borom da de kari dagi thola proseni no nibla kari dagi tho mino haibasimakti aina horen discussion da multiple factor ya multiple factor budile rangani but one causes se aina handaki consecutively la iba aina hojik thoglai ba angang hundo amagi pot se aina dum panjara kana mamangi 2017 gi December tang kunda koi sangai mongi kaborstan amada Thawal district ki Thawal PS ki manungda aduda December gi tang kun stage da 2017 da angang pokpa da ngari ba angang ama hundo ambagi case ama oina handak thengna gare amuk 2000 handaki ngarang han gi tang amada amuk yari pok phogdel hai tar du yari pok case ki manung ni si manungda amuk angang se siraga haidi akoina police tagi phangba paw di police tagi paw longna jaba matam da angang se partially pumdharaba aduga plastic amubam da yomjhallaga moina thengnaruba matam gi wari ni ko pumda khoi plastic amubam da yomjhallaga slightly moi phumbazu kaba khoi leibak ta namjhallaga thamambagi pot se sigi phibam sidai sida policing na thengnaru matam da moi se partially decompose tor kanda mana mahasu na makanda angang se thengnare adagi amu ngasi se tang taruk ni ko ngarang se amu ayung angan bada khoi hariba sina mu kaino da tentha pali haidana tentha pali gi kabarstan duzu kabars kano na khoi adudi kabarstan na tentha pali kano stage da khoi hariba ayu angan bagi hariba kaino sangai mongi sisu aduga tentha gi sisu anga thanami ba angang se ahing ba ngak tani ko ado thanami ba sing se
ayuki mayam na walking chatnarak matamgi si matamdaneba moina thengnaruri walking chatpasingna thengnabneba ado aina akoina ironic yeng bakanda yam ironic oibase hariba angang ahumse sigi case yeng yeng matamda nupi ngataneba ahumakse loinamak angang singse nupi ngatani ado si yeng akanda akoina magi one of the factors e akoina sum nainarakanda akoigi maramsidi akoina simangni haibadi akoina haibo ngamdabanina akoina maramse factors e kharaga sum nainarakanda one factor could be amana unmarried nupi sing na poga hundu ombra haibi question amala e akoida maramdi hujik child marriage ki akoigi angang sing se am nganna si post de indulge tawbagi pot akoi dum lei ba thengna jai bari pot se then secondly akoigi nupa pokpasidi am pamna ba society mu ikhale akoi se hujik se nupa gi haide san preference hai tare ne ko san preference ki pot se am wang lak panina ngasai gi poi ba angang nupi se pam da na hundu omi bra haibagi ani sine ba khoina hujik la manipuri context te yeng kanda ado ngasai gi sigi khoigi san preference haiba pot se nupa masa isa nupa bu pamjaba aduga aina khoina sum khalla kanda amuk khoina team do su tum naina jaba hai tare kai gino angang sin nupi nga ta smaina thangna na yam consecutively December da muk thoe hujik smaina paring sana thoklei se kai gino haina nai angang nupi msa pamdabagi pot se si sina oigadra haiba sineba adu ngasai gi sahi nauri ba angang singna ngasai gi sex indulge tawra kanda moise pregnant unwanted pregnancy oisalakba aduga khoigi angang se yokpadi ikaiba adugumagi potsi oibadagi moina mu lona somewhere po kanda angang se thanambra haibagi ani se factor ani se khoina hujik khanaba factor singi manungda neba adumaina I thamjagi aham manipur gi oina isam sam nare kanda boroina matam jadna sahi nong luhungbagi chogo maram ma aduga karim kanda atopa maram thengnaba yam toin thengnaba haibte maram di hujik thokiba thokdok sing 2017 gi kari sing aduga garang handi thoiba thokdok king jeng pakanda thengni ba ngang budo ba ngang masa sing si pok da ngai ba ngang sing si nupim sa ngak tani nupim sa ngak to bisna maram or kanda khalali sing sai san preference ri se koi keno dri some preference nupa bamba nupi di bam da ba aduna nupi goira mina pok tingi da kai da ngasai gi hana su khongok dre pokla khange nupi bam de do di budo pro highway phim dri sam sa yam laina amorom da hadi mama pa oibam na angang oirak pai se amorom da hadi mama pa haina pan pata ni maroida yanaba yanadaba matam chaba sadaba aina yaba yadaba aduga sahi no no tabagi kino sing kitang thamamakan aduga maroina angang se mama pa angang musibai se angang no kitang kapada tumba yaro do ni makeup thu harim ni ban khar lam lai khar bawda mang nungai ti angang kai dom doi no khan ba gano do ni adubu matugu mayam singi nungsiba mayam sing loina ba nakoi naramaga hundorok pai su maram khar dilu soi le ramani adugo maram duna angang hundorok maram sai sing khan pada hai ga do man de sam nai kanda oja mon to maram buda le ramani oi oja do ni la da supplement to boina please masi yam job indicator ama koina ugo phagi nabil sasagi leiba nupi machagi matang hairak palak padu dai da keromba data man ninjang akpa kogi health and family welfare ki leiba data gi accordingly kogi northeast da kogi female birth rates koi manipur na quite lowest there okay as well as hariba kogi 2011 ki census da ko aida hoji current data di lete adubu 2011 ki census ki accordingly hariba 936 female out of 1000 there that means whole manipur ki yengu matabda nupi ki sankhya je population je adu batik down oi greba auda miss balance aba lakpa aduna maram oduna khoigi leriba tungda tholakadoba adugi leiba pros and cons mayam singse si ju hoi khanaba ama tagai padra daka le na khanje aduga hariba khoigi health department da khoigi leriba khoi diagnosis center singse si leriba under the khoigi preconception and prenatal diagnosis technique act se sigi makhada hariba all diagnosis centers singse they should be registered see registered tawdaba mayam ju yauram dana even mo equipments kai ka phajan gi bagi last year phajan gi bagi adu bai incidents mayam ju thokre ko aduna asagi hariba koigi nupi oiragadi abort to grow ana koigi ultrasound gi through the atai mechanism through the asagi sex determination ki port se base
खोइदा मसिगी लेबा एग्जांपल हाई तारे को सिगी खमदो कांदा नुपी ओरगदि बोट तो बकोपै इंसिडेंट्स मैम सिंजु याउदब नते अदुदा somewhere or the other खोइगी लेबा मणिपुर सिदा खोइगी नुपी की लेरिबा पाम्बगी चांग से हंदब्रा नाई नोंदीदा सप्लीमेंट तौनी as well as हारिबा खोइगी लेरिबा नुपी अंगांग दा खोइगी वायलेंस से सीजु अतुमतिक हेंगल इए से सेनापति दा 10 हंदक ददी को हारिबा रेप विक्टिम अमगी को रेप विक्टिम अमगी बाजे खंगकपा मतमदा already asagi 7 months hendoki dara ba bayam changdana khotra help tawdara khotra hoi serapati gi Manipur Alliance for Child Rights ki hoi Robin hoi ke ka ap changda agang do hoi Jenims da kui na laikat dara tawdara khotra tawnagi adubu laibak thiba mana handakta agang acha du lai gidre ko because sagi rape victim dugi leriba ojigi bachaje ko admai tawdara khoi different kinds of atrocities, sexual assaults in koi Manipur da sum no magi koi rate se ya wang pagi pot ama koi phangi adubu handak amna nungai ba hai gadra ko koi gi leriba court of district session koi gi judge koi gi madam Nuturi Sorina ko handaki leriba yamna landmark judgment ama कोई डेथ पेनल्टी पीगी बसे टू कोई अंगांग द रेप एंड मर्डर तौर की डेथ पेनल्टी पीगी बसे मणिपुर की हिस्ट्री द अहान बने अब इंडिपेंडेंस की मतुंग द कोई डेथ पेनल्टी लाउथोक पजे जैसी बुक हारी मर्डर तौब को पनाम के क्राइम तौब को प सिंगसिदा जैसी बुक कल्प्रिट मसा दुगा कल्प्रिट की फैमिली सिंग नदी नुरम दबे अदुबो so far as justice is concerned yam landmark oiba verdict ni habni sam as well as it is the message ko preventive message amaneba to those who think that they can escape ko see what crime after committing crime singse masi tawroga di ai death penalty phangba yai ai life imprisonment phangba yai haibagi pot ama yaw bagi pot se akiba hai tare ko mayam da siguba crime tawroga di si phangba yai habise siju masigi judgment sida lakpadagi I think it is a good message to those who have that intention. Okay, adwai matung tarak pada ino jamu tu laksini se mathangi round laksage to budu sem sabiu madudi angang urasu infant urasu mai su ngasai ge certain human being in the jamina mai su certain human rights karigi phangmam tokpa aduga magi moral status sing aduga so far as ngasai gi kanana huduropono sam nare kana behind kanom de leader pogla amina some parents te dum involved to ni sam nare kana aina yabo egara yada bo egara chahi chubo egara udo egara chudabo egara swagi kano sing kita so far racks koi gi yeng kanda hundorokpa maroina hundorokpa sing parents sing se trace to nganabagi mechanism aduga so far was pokta abandon infant sing kari sing geng bukanda kanana hundorokpono kai si mari mkhong ki bada Manipur da lekrap cha la kai mathang round lak sake please prepare to lebi tamon be ina tamon lak ni social scientist samoina kamang yeng bi is a whole awareness ki kano do parksan yogen khan bi bra aduga so far as unwanted pregnancy sing kari unwanted child se kai de or kono ha gan unwanted pregnancy ko or kan do do ni swai gi ohen da ya ba haidri ngai contraceptive kari gi leriba koi gi kono hairiba mayam sing si widely available oidabra oiraga su leiba chatba hangba hangoibra swai gi area ma natragana samay kara dino ma decline in koi gi moral and social value of youth chu khara dum involved tawrab jala swai gi area sitam kamai sir masi ain khanbada ko akhoi gi khunai gi social magi misok minok misa gai do khunai ji da khoi gi nokna ba dagi yam handana khana ba sigum mong si yam kanna wang na nawai lei ngalingi da ko aduna ngalingi da di hojiki any contraceptive kenosing se leitabani na aya matam da adumaina unmarried nupi sing sina kai mirol kanda di ko moi aya mana suicide tawale okay thaina suicide taw me am ji aya mana adu aktane aduga angang ama aina pokchaba nga ma hundokani habasidi maitei nupi singi thamoi da
yam leigandaba jani hauji bawda leite lawedi ko adagidi anisubada amana laiba trend sida koina sum yengjabada community ga launare na suppose se phudam ni ko muslim amagi nupi sida maitei nupa amaga koinare natraga moi nuksinare ada angang were khalone community amagi nupi mada ada community du yam chati na strict over principle am leiba khotpa adagi tongan ba masi gumbagi community mi amagi isa isu khoida leiba ya de ga hairaga madu mangan bagumagi pot amasu yabu ko aduga global gi oina yengkan da smaina angang unwanted angang singsi lambi du hundokpa khotpa ama tawbusidi yam common noy manipur context katana te india context katana te ko china da di angang amade hen ja de na hojipudi yare ko wathok si ju toilet ki keno da poksalam bagi wari leidana kona clinic ki mina thengna dana kadnge bayani adagi di moi wathok angang ki child right violation ji wangena angang ji adumaina pokpu yabai pot lakhi baduna moi di amadagi bu heladi jail leidoi dina mangan ba hundok khotok bagi poti moi di masan layer ni dana ada america da su mexican ga american jinga us ki da mexican som changa ga angang no biga pola kana citizen oi su ayaro doine adugum matamda magi condition di am ling da ba laira ba aduna citizen oi phangoi gan torga hundok pa ju dum yawe adu di thengaraga di moi di dandi am chawe aduga akhoi ki context di aina sum khanjabada india context di slum area da leba mi sing sin angang pok da angang sa hun to ka leba da angang gi nungsi da na taba moi ni yok panga moi mi woi ro aduna kana go mon yok sa gi sinu ga khalaga poverty and financial hardship adu gi da toba ada angang si aina di hinge thanamba ada angang ji yam kap ju si moi gi magi pediatric specialist na ha da angang si proper care lobby da du khata na taba go sum hundo ma de fium cha da na sum yam na kap ga ju angang ano bu dim si ba adumai ko India ki dasu tongan na thini ko adu Manipur ki daina amakha yin da aiding sagi nupi ni ga na hundo pogi poto ek yaning de de khoi ki da adu bo ki thak tu yong no leiba ki posi da di mama amana ne kai do ngi da su angang ama heta hundo pose masi pa hundo ada hundok pa pot khar leini kamai lega da khoi nupa sing se hojiki contraceptive means me amje leibani na hojikan da di problem na te at all ada nupa toksina yam leba promise toba kasu kaide kadobagi si mangan doino khoto false promise aina lobi ni kadobagi isa ni kaino adu ni kaino yam thaja lamba aduga concept or go matung khara phibam ga uthor ko matam ga leidana ada de chengi ba thi ta khang da ba ko aduga musu am yaw ba adu yoradi mana rural area da leiba de khara na remote area da leiba sigum badam khangje da ba doctor manak sat puju ikai ba mi na ju uhaning da ba phim kumjala palai leba jing tu di adumai tor kanda moije ju angang hundok te ba adumai na pok angang se masidi yokpi ga da ba khoki ga da ba ji moi tha tare ni pang sur ba koi thi ba te da manipur angang pok ta jam leba angang pok ta ba jina angang pam ba ji dem ko angang da tar ma di ngai da ga khan bu du ne adoption tor ga mi twin je hostel da phai bo pui je ama logjage na lak pa ji to yaw ra pone ba kana gum twin pam do si yaw dana aguda yamaroi na sai potu la da di ada nupi ni miroli se khangen dana adu di yoksage na labu kambu du logan de ba adu nupa masa di aina miroli si lohong dana miroli si samaj gi minong misai na ni ga du moina any council torga mapa na salangi ni khangde amani khangde torga loga da duna ngai na raga dum longna ba ju yawe ba adugi potu nupam sa de always to nupim sa de kya to gande ba aduna jo khoi nupim sa jing se adu da nupim sa pam de potu di adoption to gada bu pam de ne adumai to bugi poti lai ko adagi amana aina sum kano to bada khoi gi angang si mana hojiki adumai na khoi gi matam cha da na ngonda mong cha da sumaina leibene si nupi ya madum yam lingjen phai ba es mi maisha maiwa lang lang jinu ai angang si yokani ai cha oini ga to ba nupi yam leiba hekta akan bi imung khana dana khona dana farak yam ta ba da imung gi mejing na pohal laga sire ga jina ba aduga puthok pi pugumba adu su yam yawe aduga ya matam da in khanjaba da ngasai bi bagum na ko khoi rasar na haibagum na si gi tai sidi akhoi khunai gi indication ma ne ba kyam yam na moral values ji handare de kyam yam nupa jmu phatre nupa na bu pharadi angang sun hun doi mana lepa ga diko ka sukai de nupi ani hum lo lambagi angang popoi gera
ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯩꯁꯥꯔꯤꯉꯩꯗ ꯂꯨꯍꯣꯡꯗꯅ ꯂꯧꯕ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯨꯄꯥꯗꯨꯅ ꯐꯩꯒꯥꯛ ꯐꯩꯅ ꯂꯦꯞꯄꯒꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯗꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯏꯕ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯦ ꯅꯨꯄꯥꯗꯨꯅ ꯆꯦꯟꯕꯒꯤꯅꯦ ꯁꯤꯃ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯗ ꯅꯨꯄꯥꯁꯦ ꯑꯉꯛꯄꯗ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯃꯥꯗꯤꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯇꯥꯡꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯡꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯃꯥ ꯑꯃꯅ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯄꯣꯛꯆꯕꯗꯅꯦ ꯃꯃꯥꯁꯤꯅꯒ ꯃꯆꯥꯁꯤ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯈꯤꯅꯤ ꯃꯥꯡꯍꯟꯒꯅꯤ ꯒꯥꯏꯁꯦ ꯑꯁ ꯌꯥꯝ ꯈꯟꯈꯤꯗ꯭ꯔꯖꯥꯠꯅꯤ 99% ꯍꯣꯏ ꯁꯥꯏꯀꯥꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯑꯣꯡ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯄꯤꯕꯨꯛꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯄꯣꯛꯄ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯒꯗꯧꯕꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯖꯟꯅꯕ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗꯒ ꯄꯣꯜꯂꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯒ ꯎꯠꯁꯜꯂꯒ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯍꯥꯏꯍꯟꯕ ꯈꯣꯠꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝ ꯆꯠꯅꯩ ꯌꯦꯁ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯠꯅꯕꯁꯨ ꯂꯩ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯚꯟ ꯄꯣꯛꯇꯣꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯆꯠꯅꯕꯤꯁꯤ ꯕꯔꯊꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯕꯔꯊꯗꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯗꯦꯠ ꯇꯨ ꯗꯦꯗꯨ ꯄꯣꯛꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯂꯧꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯃꯥꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯍꯦꯛ ꯃꯤꯔꯣꯟꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯟꯁꯤꯞꯁꯟ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯖꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯥꯟꯅꯅ ꯃꯃꯥ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯃꯃꯥ ꯑꯣꯏꯒꯦꯁꯦ ꯔꯦꯗꯤ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯄꯣꯛꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯄ ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯑꯒꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯡꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯊꯝꯃꯤꯅ ꯍꯥꯏꯒꯨꯝꯅ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯧ ꯐꯠꯇꯕ ꯃꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯆꯦꯟꯕ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯨ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯦꯁ ꯀꯃꯤꯠꯃꯦꯟꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯊꯕꯛꯇꯤ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯂꯧꯗꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗꯨꯅꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ when the time of responsible comes they always escapes ꯀꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗꯨꯅꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯔꯣꯅꯤꯕ꯭ꯂꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯊꯝꯕꯤꯕꯗꯣ ꯌꯦꯁ ꯅꯨꯄꯤ ꯉꯥꯛꯇ ꯁꯨꯝ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯄꯁꯤꯡꯁꯦ ꯅꯨꯄꯤ ꯄꯥꯝꯗꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯂꯥꯟꯒꯗꯧꯗꯤ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯉꯥꯡꯅꯤꯅ ꯀꯅꯥꯅ ꯄꯣꯛꯂꯛꯄꯅꯣ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯅꯣꯗꯤ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯠꯃꯣꯁꯐꯤꯌꯔꯁꯤꯡ ꯀꯔꯤꯁꯤꯡ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦꯟꯗꯔꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯨ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔꯗꯤ ꯌꯥꯎꯒꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯅꯕꯨꯂ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣꯃ ꯃꯃꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯍꯦꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯟꯁꯤꯞ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗꯒꯤ ꯃꯥ ꯔꯦꯗꯤ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯗꯔꯍꯨꯗ ꯑꯩ ꯃꯃꯥ ꯑꯣꯏꯖꯔꯒꯦꯁꯦ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯩꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯝꯃꯝꯈꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣꯃ ꯁꯝꯍꯣꯏ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯆꯦꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯦꯞꯄꯅꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯦꯟꯈꯤꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯊꯟꯇ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯄꯦꯔꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕ ꯁꯃꯥꯖꯒꯤ ꯃꯤꯅꯣꯛ ꯃꯩꯁꯥ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯔꯤꯀꯛꯅꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯨ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤna ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯏꯟꯚꯣꯜꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯦꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯔꯦꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯦꯁꯦ ꯌꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯖꯕ ꯑꯃꯅꯤ please go ahead. ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝ ꯉꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯇꯧꯖꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯑꯃ ꯑꯩꯁꯦ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯀꯧꯕꯤꯔꯛꯑꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃꯅ ꯄꯥꯎ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯀꯧꯔꯛꯄꯅꯦ ꯀꯧꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯥꯅ ꯀꯧꯔꯛꯄ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯆꯠꯂꯀꯥꯟda ꯂꯩꯁꯥꯕꯤ ꯑꯃ ꯑꯉꯥꯡ ꯄꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯅꯥꯎ ꯃꯃꯥꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯤꯔꯣꯜꯂꯦꯁꯦ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯕꯨꯛ ꯀꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯐꯤ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ इल्लगा ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯨꯔꯤꯠ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯤꯠꯂꯒ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ मासे अइना नुंगाइतबसे माना वारमगदबसे मेडिकल केयर अमा याउद्रे हाइदी मागी कॉन्सेप्ट तौरपदगिना प्रेग्नेंट मागी होल अंगांग पोकप मतमसिबौकी मागी फंगबम थोबो मेडिकल अटेंशन दुमा लेरमरोय अदुगा मासे लेबर पेन लाकप मतमदा आई पुगी आई स्वाइना डॉक्टर चटपियो हाइबगी मगोंदा हाइबमसि लेइत्रे हाइदी माना कनामत इमुंगदुना लेमिने बिसिंदु खंगद्रगांदा बट फॉर्चुनेटली माना अंगांग पोकपसे मथंद पोएबे इमुंगसिदा मथंद अंगांग से पोकलकपगी पोटसि लाकपदगी अइंगोंदा माइना पाउदो हाइपिरकांदा अइसे चलकांदा अइसे अमना शॉकिंग ओइबा ngसाइगी तामोन ताकपीबदा साइगी अखोइसु ममामु हाइबदु ओइरिबनिना अखोइगी पुनुंगदा कनागुंबा करिगुंबा जीव अमा यावरकु मतमदा सिगी फीलिंग सिदी इट्स अ वेरी लाइक याम तोंगानबा कैनो अमने मसे अइना खनबदा नुपासिंगना ज्ञान तागदबु मानदे अदुगा सिगी लाइबा स्टेज स्टेजिदा आइगी इचाजे काइदनबगी वखन गाक्तनेबा अखोइ नुपिसिंगना अइना खनबसे अदु मसिमक पोकांदा अइना मसि तोरेंपांदा और लबुकतो हुंदोकने हाइबसिमदी मसि नुपिसिंगना खनगने हाइबसिमदी अइसु यानिंगदे खल्लोइबा अदु ngसाइगी अदमाइना लेरंबा स्टेज देसिदा ngसाइगी अंगांगसे मोइगी लेरमे लेसाबिसे माइनिंगकुले इमुंगसिसु खितंग फिबम चारमदे इमुंगदु फिबम चादबदुबकनसु ngसाइगी इमुंग ngसाइगी माइगी नुपासिना
ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯄꯔꯄꯤꯇ꯭ꯔꯦꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯋꯥꯈꯟꯗꯣ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯩꯅꯤꯡ ꯀꯨꯟꯕꯒꯤ ꯆꯥꯔꯝꯃꯤꯕ ꯆꯥꯛꯀꯥꯗꯣ ꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯌꯥꯝ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯔꯤꯝꯐꯥꯎ ꯌꯥꯎꯗꯕꯤꯗ ꯁꯨꯞꯅꯈꯛꯀꯤ ꯆꯥꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯠꯇꯣ ꯌꯥꯝ ꯈꯔ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯆꯥꯛ ꯑꯍꯥꯎꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯆꯥꯔꯝꯃꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯊꯨꯝ ꯈꯔꯒ ꯇꯧꯔꯒ ꯐꯕꯣꯡ ꯑꯅꯤ ꯈꯔꯒ ꯆꯥꯔꯝꯃꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯀꯩꯀꯩ ꯂꯩꯔꯤꯒꯦꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯈꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯤꯜꯂꯨꯕꯒꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯃꯥ ꯑꯉꯥꯡꯗꯣ ꯄꯣꯛꯑꯝꯃꯦꯕ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯀꯦꯁ ꯑꯃꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯃꯛꯇꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯟꯖꯨꯒꯦꯇꯤꯚꯂꯤ ꯄꯔꯦꯡ ꯁꯥꯅ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯑꯝꯃꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯈꯟꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯗꯨꯃꯛꯅ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯃꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯗ ꯇꯥꯃꯣ ꯙꯅꯕꯤꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯗ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯄꯥꯟꯅꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯅꯨꯄꯤ doesn't have a right to ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯄꯣꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯃꯦꯀꯤꯡꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯗ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯡꯁꯦ ꯈꯪꯗꯅ ꯄꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯃꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯌꯣꯛꯄꯤꯅꯅꯕ ꯌꯣꯛꯆꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯥꯏꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯃꯥꯁꯤꯡꯅ ꯌꯣꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯌꯣꯛꯆꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯥꯅ ꯌꯣꯛꯄ ꯉꯝꯒꯗꯕꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯉꯥꯡ ꯄꯣꯛꯄꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯥ ꯑꯉꯥꯡ ꯄꯣꯛꯔꯣꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯁꯤ doesn't have the power and my decision making powerꯁꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯁꯨꯡꯂꯩ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯄꯣꯛꯄ ꯅꯨꯄꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣই ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯩꯕ ꯑꯗꯣ ꯄꯣꯛꯏꯕ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯌꯣꯛꯆꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯣꯛꯑꯦꯕ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯔꯥ ꯁꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯦꯗꯣꯞꯁꯟ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯗꯤ ꯂꯤꯒꯦꯂꯤ ꯆꯠꯀꯗꯕꯅꯤꯒ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯣꯔ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯈꯔ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯑꯩ ꯁꯉꯥꯏꯌꯨꯝꯐꯝ ꯀꯦꯁꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯤꯐꯔ ꯇꯧꯖꯔꯒꯦ ꯁꯉꯥꯏꯌꯨꯝꯐꯝ ꯀꯦꯁꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯊꯦꯡꯅꯔꯨꯔꯤꯕ ꯏꯃꯨꯡꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯃꯨꯡꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯆꯍꯤ 7ꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯄꯣꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯃꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯨꯕꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯖꯔꯦꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯌꯣꯛꯆꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯌꯣꯛꯆꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯆꯥꯏꯜ ꯂꯥꯏꯟ ꯇꯤꯝꯁꯤꯅꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯔꯚ꯭ꯌꯨꯗ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯅ they don't have the power to hand over the child to the couple ꯄꯤꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯄꯋꯥꯔꯗꯨꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏ ꯔꯣꯜꯁꯤꯗꯤ CWCꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯅꯦꯕ ꯗꯦꯟ CWCꯅ ꯃꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯗꯤꯡꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯂꯩꯖꯗꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯍꯥꯏꯗꯕꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨ ꯂꯧꯁꯜꯂꯒ ꯌꯣꯛꯆꯔꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯐꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯁꯨ ꯂꯣꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯇꯤ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤ나 ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯦ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯥꯔꯥꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯥꯔꯥ ꯑꯣꯔ ꯁꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯌꯣꯛꯅꯤꯡꯕ ꯌꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯌꯣꯛꯄ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯗꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯕꯠ ꯑꯟꯐꯣꯔꯆꯨꯅꯦꯠꯂꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯗꯤ ꯐꯪꯗꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯅ ꯄꯦꯔꯦꯟꯇꯤꯡ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯗꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯥꯡ 5ꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯇꯦꯟꯊꯥꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯁꯦꯝ ꯀꯦꯁꯅꯦꯕ ꯃꯆꯥ ꯄꯣꯛꯆꯗꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯌꯣꯛꯆꯒꯦ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯌꯣꯛꯆꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯦ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯗꯣꯞꯁꯟ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔꯗ ꯍꯦꯟ ꯑꯣꯚꯔ ꯇꯧꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯗ ꯊꯝꯃꯀꯥꯟda ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯌꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕꯐꯥꯎꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯗ ꯊꯝꯃꯀꯥꯟda ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯗꯨ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯑꯀꯥꯟda ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯗꯤ ꯐꯪꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯦ 100%ꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯄꯖꯥꯠꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯟꯋꯥꯟꯇꯦꯗ ꯕꯦꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯅꯖꯕꯗꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯑꯣꯏꯕꯤ ꯑꯃꯅꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕ ꯀꯦꯁ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯍꯥꯎ ꯀꯝ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯆꯥꯁꯦ ꯄꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯅꯝꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯅꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯄꯥꯝꯗꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯋꯥꯡꯅ ꯂꯥꯛꯁꯜꯂꯛꯄꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯜꯍꯜꯂꯣꯏꯗꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯈꯜꯍꯟꯕ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 2000 ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯖꯔꯛꯏꯁꯦ 2001ꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ
नुपा लिसिंग अमदा 978 लेरंबसे अखोई नुपी की ओवरऑल सेक्स रेशियो दनी को सी अखोई 2011 दा 987 ना लाइने भाई खर काखलाइने रेट से अदुगा अमु चाइल्ड सेक्स रेशियो दा अखोई थेंगना रही 2001 दा नुपा मचा लिसिंग अमदा 975 लेरे अदु 2011 दा अमु नुपा मचा लिसिंग अमदा 936 अमु कुमधरइने बा लाइक इट्स डिक्लाइनिंग अदु 0 to 6 दा अमु येंगा गांदा 2001 दा लाइजे नुपा मचा लिसिंग अमदा अखोई 960 थोगले एबा अदुगा अमु 11 दा 930 मु कुमधरइने बा सो सिगी पोट सिंग से येंगा गांदा ओवरऑल इंडिया की ओइनसु अखोइना सेक्स रेशियो जे सुम नैनारा कांदा अखोइना 1961 दा लेरम 976 लेरम से 2011 दा 914 दा कुमधरइने बा सो कंट्री की ओइना कुमधरकपा अदुगा गसाई मोन्टुनु जा हाइबी बदु माइना मणिपुर की लाइबा असाइगी अखोइगी ड्रास्टिक डिक्लाइनिंग हाइना अखोइना लौरेबा मरमदी यामना 2001 दा लेरमजुगा 2011 दा लाइजिगदी लाइक याम चाव गेप अमा लाइबनिना करी दमकत सी थोइनो हाइबसिंग सिदी अइना ममांग अइतसु अइना ममांग अइद इन द सेंस अइना अखोइगी प्लेटफॉर्म सिंग द सुम हाइजबसे गवर्नमेंट हैज अ रोल टू प्ले सी मतम सिदा अखोइगी गवर्नमेंट ना लाइरिबा माई माई कंसर्न डिपार्टमेंट सिंग ना कंसर्न मिनिस्ट्री सिंग ना मसे अखोइगी लाइरिबा सेक्स रेशियो कुमधर इसे अदुगा सेक्स रेशियो मणिपुर द कुमधर पसिदी याम ट्रिकी ओइसे कइगिनो हारदा वी आर वन ऑफ द स्टेट अखोइगी स्टेट से ख्वाइदगी नुपी बुथा वांगना थंबा स्टेट सिंगी मनुंगदा वे आर द हाई अखोइसे यामना पुंगजबा स्टेट अमनेबा सुमाइना सिगुम स्टेट करी कुमधर इनो हाइबसे रेशियो से करी कुमधर इनो रियली बाय वर्च्यू और इज इट समथिंग बिहाइंड कईगुंबा खरा लेब्रा हाइबसे आई वखंददि मसे अखोइना आइना सीजे अदुम शेयर तौजबसे आई सी अखोइ खुदिमकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नि बट the government has definitely has a role to play mo lead role ma de lobom to aina ai mai thamjani thank you jamon tu lakse se tasengbadi लाके तरोम ने दो ब्रेक की टाइमिंग हम लोग चलो ब्रेक लोग थोक चरगा ओजा मुतु लाक चरगे एनी सप्लीमेंट तो विद याने दो गसाई क्वेश्चन दुंदों ती हाना थम जरके ओजा ब्रेक के मतुंग द इम्पैक्ट न्यूज की मन हुने येंगबि बपुन के फमदा थुना पुदन लाक सके इम्पैक्ट न्यूज मिंग तादन ले ब्रेक के मतुंग येंगबि बपुन मको अमकन तराम लोक चरो जामोन तो साइट के एनी सप्लीमेंट तो वी याने दो लाक दो अचो वांग से मरोइना अंगांग से ममा दुनदी यामना लूना यामना लुमना लोकजबनी हुंदोरपोइसी यस या पचौ मरम दिलेम दो माले समय कराइदनो मल्टीपल फैक्टर मल्टीपल रीजन्स लेनी हुंदोरपगी अदवाई दोइन खनबदा ngasi एकोइस ते खनरा सु लोइबदिन आइदो मानते बट आइना आइगी साइट की ngasi एज ए होल टॉपिक त थमजरीबा करी नोंम थेर हंगनी मा ngasi की माइ चप चाबा मियोइबा मगी वखन मपुंग फरक कांदा खंगप कांदा ऐसे हुंदोरखिबनी का हाइसे समय कराइदनो मा information leak to mani khangde amana bu phana yu so manu phana tor so karai denom de dum phau do male kan bada wari lairik adagi even thaini gi wari laik to mayam thingnare adwai hangdoi of hum se kari gi noi se pam da ba ngang amado no hundo khrisi kai noi se hangdoi ni aina oja mun tu da angang child rights commission gi member amo ibani na ina hangjaningi se karim kan da swaida makhoi gi su angang infant or so human being ni na chap chaba makhoi phangam thok rights aduga magi moral status hangap kan da समय कराइदनो हुंदोरखिबा पेरेंट्सिंग दो थीबा खुंगुल लिबगी मथौ मा नत्र गरिवाना थीबदा फंगब्रा पुलिस केस तुंग तौरकांदा नत्रगना पामददना हुंदोरखरदबु थीरुदमनेन फरे कायना खनबगी फिल्मदा दुम लेबजाले एज अ होल आइना कराइबवा मोगी राइट्स मोरल स्टेटस पीगेसे समरपना आइना अदुबो कितगाइदा अदुइ ममांगदा क्वेश्चन आंसर तौद्रि ममांगदा साइगी रंगी थौबालदा थुइबा केस से सिदा कोई वॉकिंग चटपा नुपी मचा अनीना कोई हाइरिबा अंगांग जे थेंगनरे अदगी हाइरिबा नुपी मचा जिना माजु मचा पोक तबदगी अराउंड 7 years बुक अदाय बुक लैयना दवाना कोई पाउजु ताजरे अदा माना नुसीजदना माना लाइना थमकपगी बोंग पीरकपगी टाइप ता खुदोन अमा ओइना माना योक्चरगे वो हाइबगी कोई पाउज तारे एज वेल एज हॉस्पिटल ममांग धारणा तौदना मैम लेकाय मैम होपचंदना तो हाइब आगांग दो कोई सिददब यारोय हाइबी वफबजु कोई ऐसी न्यूज़ द दुम ताई अदुबु जस्ट आइदा मसिगी सेंटिमेंट एंड इमोशंस की वफम जे नतबदा हाइबा लेट अस प्रिज्यूम नुपी मचाजे माना यूए यू मतुंगदा माना लूना चाना तौदना खोतना शी बिकम somebody like Mary Kom
or she becomes somebody like hogi puja ilagbam matam du da deba issue laktoise biological mother du da di khangiyeba kairo da lebak pura news oirabadina that aigi cha yokibze haribe xyz sinera khangiyeba matam du da mar claim to matam da haribe yu iba hojiki nupize she doesn't have any rights nupi do basai biological mother du chakhi doine have to adu da neba sagi koida legal adoption juvenile justice act ki makhada siguma case ma thoktana neba auda hogi manipur da yengbiu more than 60-70 hariba hogi children homes laye then hariba hogi faith based ki tauba chingman da kai ka da hogi phan je kai de no phan su lo da ba kamuju magi laiba angang nungsi bagi keno da chalai ba ma amju laye ba from where these children are bo season ne ba koida yam da keno question na ba chauna koida leise auda angang je kogi laiba kogi 3 categories da lei ko amana orphan bo mama mapa leijadra ba or single orphan oi be amana sagi abandon rangi case ki to amana to toromba amana surrender child na adi puaga ju aina ai yokpa ngambagi ai ki yokpa ngambagi ai capacity letre ko angang sida aida ngai human rights violate tawrani babu ai good food good piba ngamaro ni bagi care to da ai ngamaro and hairaga mong the surrender tawba go hoi leiba state na authorized tawriba adoption center singida hoi surrender tawraba tu da hairiba hoi child welfare committee na masigi anze he has been declared fit for adoption ana legal adoption ma declared tawraba tu da deba anganze hoina any prospective hoi leriba parents amada mabu adopt tawba yarise aduna sagi hoida masigi leiba kana badi ko sida process bayam singze sida yengi ze even home visit mama pa do go angang di mana adopt tawni na lausal roga will he be able to give him the ko leiba darkar leiba angang dugi leiba needs bayam sing do ma economically sound bra khotla ka ga je haiba concern kogi department dagi thara khotlaga yega report amaju ikhalei ne ba ikhala kanda ma haiba criteria bayam sing je fulfill tawre ko kogi leiba central adoption resource authority gi leiba guidelines ko si bayam sing je loi yare khotle haira ka da ba je adoption gi damakta koi yoro tawdoi ne ba nga court ta ko file tawkani ko petition filing tawkani court ki hearing lakani and then legally maze court na pirane and these are all confidential also aduna hang why anytime my biological parent to la claim tawraga ju mara legal kino je pai bila bawam ta lawro so this is the sagi beauty of the hojiki JJ sigi lady reports the afaba hai tare ko okay hojiki dum re document ngai ai question do lak pi matam chu khitang time constraint chu oibane ne oja mo dung sai ge hangjabu question do adu lak pi yara trasani hojiki adoption gi kari gi matang gi technicalities procedure me am le sam ra kan law no permit to ba ya ba pibam kari gi aduga in case biological parents ne haraga hayeng amu yokpa ga yang wa de yokla wa hayeng ma khoi ke tare mahi jawa yar kan mu loge habi phim du adai du gi kari sing du yare ai nga sai jeba do maroina angang ama hojiki hundo ma ba hayeng wakhan tadi karam ka khara de dum bhaw do ni ai se khangak pa kan du ni sam na kan hundo mi si kari gi no ai si kari gi tamak ta matam du da unwanted pam da ba nga mu si kari gi no je question am ka do ni swai dai hai jaina parenting real ma gi parenting se khongul li ba hai tai trace to wa na traga angang hundo do kari gi no ado ai du da khitang mangonda legally participant phangba ya ba khopagi film sing leiba manipur karai ho do gi traceable hai di parent hundorok pasing du chomorum da di moisu offense samte dum tawdi torop ni sam na re kan ado ai sing je thiraga punishment gumba na traga na thina na bagi kano se leitabra ai hangjan khangjan ni se na traga na pam dan hundo khram ne ado thiyo bai se toina kana dam ni kana sumile le bijala
it is a compulsion. Any abandoned child ze magi leriba FIR ba lost togadobne. So FIR do the lost toga anga amba missing child ba kino kari parents tama leire le adudi magi logi accordingly police ki mathau tagre ko mana trace tawba khotba kaino what are the reasons ko angang se hural aga saptan hidadana mana kino tawri kan mai phamung de hural aga thamamira kholamira there may be so many reasons ko mama duna mana undom dabaju yaeba saptan hidadana mana leiba kino duna kun amadagi village amadagi angang do lupazina tumna hural aga undo abaju yaeba so adugi di police na sagi magi bathau subject of investigation hai bani police station kari bathau le tare accordingly by procedures ba chacha tare aduga another question sagi angang jida chawpa batamda si hariba parents counseling jida koi adoption taw batamda yaurieba that you should disclose that to the child that you are a adopted child ne have there see disclose tawgadobni when I think you reach the age of 16 go hari report sida I chapter di 16 or 18 go by age ama lei go sida disclose tawraga hari ba kaino da there are so many examples angang sida masana khangakpa duga go hiding ida parents da hai banang de khangdok ki ba sam sam dare kana go tawbaziga go angang sida sagi mong da trauma ai zibo kaga aduda sagi hada ya wari phaja phaja kogi Canada da dagi Brazil da kai ka da macha je oi kino tawra ka macha je na chaw officer or ka da my mother to trace by biological parents to trace tawrapagi ko last after 30 years ojiki yam sunu ngai ta ba ikai nuksi yana ba chap chana ngai gi magi adult gi yam yan tara matam da khanga mina sam sam dare kanda aduna parenting sai counseling gi kari gi matang ju yam lubo pone adoption sam sam dare kana yam laiba man be one adoption irai laiba process sam di oide aduga marom da di mama pa di oidi ba angang pamjaba angang udaba dagi angang mo yolak pa sisu yes law gi kari gi legally madai do legally adoption ma sangani aduga adoption as a whole araiba phiba mamadi oidi habni tawon thambi aina lochala ko lakchen ba post sam sam aina yurik se maroina yes legally adoption to ba even matam jana disclose to ba adagi masada ai bu pokta bani ai bu pokta bini haibam de dum khang khang ka doine legally adoption dum lere adugi chapter ma another way sai hu sai biba angang am lere me e shorna pi bani angang udaba masa pokta bu di shorna pi be adum masana yajaba duni yo khidoini sam sam na kanda samhai krai do no parenting ki counseling dum lere roi at the same time disclose to bugi timing am chumoi de kaisu lere roi adum pangong ne dum yo ko duni sam sam na kana samhai krai de di khang do sam angle de di khang doi ne ba angang dunati ai yok pone ne sam sam na kanda ai lakchani na ai si karigino ai si pu kan hundor khrisi haibagi magonda shouting ba adagi parents khangning ba karim kan da natragana parents as a whole society sing say ai nuksi de da ka haibagi yamna extreme or ko yabagi dum phibam mamsu leile swai se kamai ubige how to deal with the situation swai do ngone khambada hujik se leire ba oire ba phim sing china individual ma khakki na tabada lead role by the government aduga NGO civil society organization any individual sing casing swai se khangmina bam changani kai se kamai thambini ge sini aroi ba rom sidadi yengba yabse ko aina khanjabada thawaina adoption ji phajana tawhiba angang se sida magi parenting sida nungsiba labena vaccine phajana piragana phajana yolpa angang do adudi karigumba kanda mi na hainabadi khangajune ma thudong ne waro roi adu mama pa ju nungsine ba asengba mama la zo inanga leimno haiba ngamne ba okay maram di keno da akoina mana biological parents ni ba biological mother ni harga angang sine ta sang ro matam ji kaina kan no mu una kan da mi ne yok ga mo da daga tanu siba ga jidi cinema li da pakthok thok pa ne chuk thok e maram di keno da sharing to mina pa ama nusiba potu yaura ga di adum loina bakse thudong warning ai leting khale okay aina sida nungai tabadi akoi thawaina kanogum da akoi orphan gi daga leiba natraga magi arsam daga leibise moi sigum da di yamna nungai tabasi moina hundo me ju khangani ko moi dia adagi yok pala ko ju
yokning dana pugi bazu kongai ni yok ta bazu lei dana yok ta dana thamba ai kai kan bazu yam lu bazu pakang ga pharaga yok pani purga heart ka lokthok da bazu lei badum ai gi chana bam lei madu gi transplant to bugi ma je hygiene ra yok ke ga to do ki dana chalan da bagu jam lei ba ano ba lai ba trend si da di ko ada moi gi mafam da di aina khanjaba da ipai ma gi saruk ama wat pai se angang sing duna kumai phiong da mai masing tambada hiram gudimakta adugi atopa sing duna share tawra ga nusina chat pa khot padu urakanda nomit gudingi in every hour question di tawra massage depression thummaga challenging attitude adagi di mi ni ga khalak taba maidana dugumba laga di mana yam sathiba khunai ji da mi eba ja singi mana ga yamna nusidana yeng pagi mi yeng lak ningai joy aduna leiba yoi boy gera adagi di tongan ba any mafam mad center ma thamgi wa ga matang cha cha na sakati singna adagi di experts in the counseling to bujida moida gyan tahan bagi pot lak duna su khara di safa bane ba adumak tawdraga di hojik ke har ba moina villain oi roi ha di haninga ni te okay thank you noriwal lo chala question se baru hojik se maruina abandoned child gi consequences hai batai mase gi impact se researcher adu experts sing na hai bada noriwal sum theng ne binang kali masai se ta conclusively sinani na taga swai da ne lo chan ba yawi phim boida masi kari goira kati ke yamna mayam consequence hai bangam da bai dai sam na kan adu swai da yeng kan da samai krai da no ma unwanted child na pam da badagi hundoro po thawong se masi thon da na bagi ke no ma lak pa kan da experts sing na hai resi once again they are saying that nasai gi some nations like country like abortion se legal ohen ba sam na kan illegal oiba country mayam yori illegal ohen ba awareness adagi education sex education se phajana piba swai se phajana pibi ragadi drastically maswai gi abandoned child gi issue sing se singdarak pa yani haibni sam na kan kadi mot thabining ge se ai wakhan da madu yam darkar oi maram de khoina abortion se legally ngasai gi legal oihallaga da ado safe abortion haibam su darkar oi doini ba ai abortion hara kan da khoina hekta abortion tawbudu na taba aina thengnajaba da doctor sing na ngang da so aina tajaba da abortion becomes delivery makhalam ne amorom da ko adona ngasai gi ma gi laibam thokpa doctor du da man abortion to chapra matam da doctor du gi manak to chapra matam da man leigada operation theater matik chana oi leibra khulai matik chana leibra hari suddenly magi khoi gi nupi sing na delivery to matam da khangau da na safe delivery to ne na leram nupi sing se khangau da na magi kanbangam da mong da tongan bagi nupi gi magi mari leina ba reproductive ki complication me am sing se si lak wa sing se na doctor sing se na nupi si kanbangam da bagi pot so khoi na dum tai bu ko si gi pot sing si jamana na abortion da taw dui ne ba ade abortion to ya ba timing haiba musu leire ade angang se fetus ne am chakhat khraga di khoi na moina ngamde aduga kai gumba tawba yari ngai timing da asi posima aina haizaning badi akoina abandoned child amagi wari da angang amma smaina hundo me haiba wari se we are talking about article 21 koi right to life sine ba koi no threat koi the threat like is ado sigi right to life se lak pa se aina haizaning badi ngasai gi legally abortion is legal to posu darkar oire masi akoi gi leiba akoi gi mentality me am sing si su akoi hungdok pa darkar oire kan le maramdi akoina sex education haiba se matamudi telam mani sex education je aina some 7 years kumuki mamang da aina kari uma conference ama khakta sex education je thanga charu bani ba propose to zero hai tare like why don't we introduce sex education in our school syllabus har kanda khanghau da na advocate ama khangna aingon da chawning na cheira khiba habi ma haira khibse akoi gi asuk yamna phajagara samasida akoi chatnabi ma leijari bese taxi ka si yaudaba adugumba taam do mai thangal aino na ma se yam sauna mai taw khibu ko sei directly mark da mongon da phau khibu do gasidi khara soina wakhan taramani madu yes samay krai do ba it's time that akoina yam the confidential oina thamiba posting se haidi sexual health rights for azu reproductive right to or sex education bo harazu masi akoi tabu oina khanba matam natre akoina tabu oina khalli khudingi akoi gi life will become more complex and complex ado ngasi gi laiba digital na akoi da changai ba kaino sidi impact pi di ba impact different angles agine akoi da usi thomja lai se and sidai sida ahan khangde ngang khangde ko sidai da moi se control ngam da ba mayam ma yawe ba so si ki digital kaino sing si su ai wakhan da di inkhalai basu
aduga ngasai magi abandon tawramiba angang singdugi magi root causes is sperm ji kana gi ahan gi angang gi koi khang deba so we are not going to say aina haizaning but adolescent khakta na taboko ngasai adult oiraba sing sisu moi sisu ai wakhandadi sigumba problems sing si create tawdana bagi damakta mokoi du su yamna hena khanghanba masu darkar oyeng khalli aduga akoina sexual health rights aduga ngasai sex education and if you do this will come haiba poaching se akoina thabok tawbose for every action there is equal and opposite reactions akoi naina dreba haji mase physics ki formula oina dum thamgreba but ai wakhanda every second of our life is so much related with this formula haibadu ai mai thamjaningeba so aduna akoina thabok ama taw matamda either akoi reaction je kamai lakadaki equal oina lakadra opposite oina lakadra haiba jingji koina nupa da su nupi da su ai mase akoi thamanjani maramdi the more number of abandoned child lakwa haiba se we are not going to have a peaceful society in Tamora society haibirido in after 15 years 20 years ki matungda akoi adugumba abandoned child na masing sum hengala kandadi akoi moi amamam na hangba wahang mayam ji pakhum ji pibina ba mi amabo leiroi ba madwai da kananu pakhum pidori se sam nare kanda aduga madwai tu moina yamna sathi ba kari hai tare kari gino ai hundom ba aduga society as a whole parents aina thirak pa matamda and who is going to yes moi trauma ja kana dil to kanan dil tawdo le haise sam nare kan swai sini aduna swai da sahi tare ke mangda noni plan already thengna gare pukhlak pa kan adu well educated amna kari gino khoi phajagraba samaj phajagraba culture tradition sita adugumba pukhlak pudo sam nare kan da timing chade wahi phajati haibni sam nare di wahi phajati ena lap thoga sum thamba inthoga sum thamba du yadoribra hayeng thola kan da pam da consequences mayam thola podudi kanan thengna duri haibi wang se so wang ni aduna yam hangoiba aduga ngangdaba pandaba potu phajabane na khanbudu nai kamada chumdong wande to choruputi khara hainadra su khara wala su panthoknaraga ngangnaraga hena phaba result tu punna phangminabana hena phagado male sam nare kanda marup montu aduga nodipla aduga tamon hanbi ngasi impact news to lakbiba aduga ngasi ke manung se mapung phan be telo chalakpata kai khumna cheriba guest omopu amukana thagachari ngasi ki damakta impact news ki manhuna patang silo sinjana butanjai rogle adu bulamdam se tholiba tawdo wa to kya gi marik chumba report ki damak impact news ming ta dun lebio